se be womni se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ye frɛ me nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a wonso kristo nya twase wo bi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku a me se wo de beda ani achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye amen. ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na num asem simape na wo hunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha ubehunu ni nyina moborofo onibie papa na basa so na ene gi se mewom ni se o yale na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wama wadiane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a eja pekurum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia oye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ye frɛ me nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a wonso kristo nya twase wo bi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hweku amese wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame anim nyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. Abawa bubuano. Ebi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma boss say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. Eye home estate and broad factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina.
yenya ne da no ye boa ma o baabi ebia na oni adaje ebia wa amanone o wa control o prefia yesie wi ato because unji obi ani a oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire mi wo no se enti no wo for me am ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa na esi cement akodan sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aninu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye ye gina ehwe se enye na ekoto te amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyame nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edis awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana o pe prota to prota dayi prota eni akire prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso what of prot ni bi o amanone wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skama busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars ni ye dia kugu prot so na fe wa pro bi a wo gini di se o ma se egu so keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed wo do ho abokupa in fact so otwa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie ni type a wo pe di ama because ene ni papa ehu enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contained dobro the time bi a ope bi a na be see eye home estate for so ye be di wani e de wa ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di woni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number na gu ase no okura semunti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha ye jama sase pa manso na ho ye manda mpa ahmodini wo ya ma vlog papa I saw my NS of what the end of the no me no ma moja e de fusane e we mu a na ye de aseda chinchinche ye de be ma no sansa brain na oye na na doye e wo ho ma ye da minim se gidi ni bi agime so say amen if you say enye ahofe enye sika enye de bi cry enye position bi a e cry na mum no na daroma ene nso yatna se ye de ko adwumadi ene de bro if you saw prayer ekusi se na wotwe ebebo ene entna absolutely stories making headlines in the world of showbiz ya bobo ano ebetu bi apete also ama woso wo hodie eto ade ncheche e wo social media no ne Ghana afana nyina medin de Diane eduhene ma yan fast the PC ama ya boafo a abre bia no one more ejebre na one more esoyasne emedi programming ebro as the PSA Nkoma Home Estate and Block Factory Bishop of Lumba the nation's uncle Edimuntintimai also pastor Siato Opedan ato Opedan Arentia ni nyina no fabedan a home estate and block factory na one more enyo mwa wadaroma baby o mato monsas na petana baby a o monsas wo bia no eho ye kama ti se bie so se bie nya do to monsas ni bia wo sidan siso a obeda na wada na ho nsu to ewie bo enframe fo ampuchichi witim ho so butentim enya de edwuregu anase enya de bi yirafa wo entim so for home estate and block factory for omo numbers that screen also no
na wone wonum etwetwe nkomo emwa bia esefata se wo se wonum edetomo no wonum edibedomo na aboa ama se bieso se bianyado utimu ayo dede wonum se usika kra na nso a won be payment plan amount so that you can be paying little by little. But what must say yes mama if it's a chrome high ti de bia meka weduane obi kono weduane obi mpe wasam de enkrofo aye ready se wonum be kapa so that ma from na ebiso wajapade a yakase ni fie wa how or rent full house or how or rent 2 bedrooms or how 3 bedrooms or how na won so sebie so wenim etimi abenyam anopa wo mu krai mu encouragement April as the PSC enkoma eye odi4 na na yeboa papa ojape krom o se Friday edi anim ya all night e baso eno ena obobo enyanka emobrewa ekrafo nyina ano na sebie so wonu omoginem ewo mpaebo sonko kwanso kra papa se braja pekrome na sebie so wokra wodi hyebia na adwene mu kano no fa bedano odi nubina ya haban edunsi enutahine ya okekani nyina abom na odi asa sa onuane yade na aboa ma na pomode etimi agina brane ntime so wachichi ne benche mu anwene baabi a obeda o se so obedu jape kromo nkwa dia baabi a obeda enye problem oma baabi ada obema nso ano omo aduane adi na sabie so samu atade amosa shaka ho wompe wiodofo eden ena hope mesawada tutumrika na druho anasa obefra homatofo na eda screen no so no o say baabi obutu biaro onya frɛ no kwa na so wontimi ma jape kroma obebo akache ho so watakrade so wakikam so weziama so Abidjan so oboatin potem baby ya tokrobia Cape Coast for papa so baba opeso be adwuma ma ho adia obeba na be ye adwuma ma ama won so akoma etimi atoyem ena no pay papa kraye mu ena yedi ko adwuma di April baba umpo motisen nim so body na daroma wo hoye yeshimi live on Facebook Koowaa TV GH ye live on YouTube Koowaa TV Samdaku's initiative ye live Samdaku's TV ye live wadaroma uhwe ya share na afoforo so enya won chefa ye betchia Facebook friends ye fans abibiano yet nancy almost say credit to the nation's anchor etaka no almost airtime and I said data na one edition no. We thank you if we do among Cowboy Steve, that Luther Noble. I mean the names is quite plenty. Brakweku muninara nakopo inshamo. See it's nasia money and edijume. As a PSA and CJ Fashions, Kumasia Mekom for my outfit today. Our friend was 0268505021 on Saturday. Be episode channel of a designer Ediama. This is a local fabric clothing. The designer for fair intimate slow. We draw Mekoma Ash FM Junction Hall and a billboard no AC opposite Ordani Sports. Enter for Papa lens wrap and vanyo pub the whole and be home. Urakwame Asamoah and any team. CJ Fashions, go there now on CCO. Before I made motivation, bro no, my man for happy birthday, Kessie Pachin Chinchi, so Senegal and you know, so we are seeing and fan come out my only, my cameraman, my MCR, my everything, my son, and that is famous. And then a famous birthday, famous happy birthday to you. Nyakopon onyu fra dumu enkwa dumu si ebetna se na se famous anka se action madam you cool madam ready because I don't know I go say do biem say because madam is famous or see you cool and then famous a birthday erade onshraw erade nya wakoma so ade ma o ma sebie son sebie nyaado wunyini ensene. That's what I wish for you. Don't worry, I have your pastors in my car. I will deliver. Don't worry, okay? Happy birthday to you. All right, my motivations are and I don't pay, and I say motivation percent media courtesy the radio man and then or they say me a shaman or say auntie talk about this, and I'm going to talk about it. Or say I should talk about the fact that I was saying you pay beer
enipa onene bedim komo. Know whom you talk to is very important. As I see so, eya na ehye nipa money yes within a day, 2, 3, a month, a year, you free say they are the right people we supposed to talk to. We confirm be name confirm dim komama sebi son sebi nyado. One relationship I say. And confirm be bre a dim komama sebi son sebi nyado. One wadi egu. And confirm be bre a dim komama majuma I say. All because they trusted them. But John Cracker said, "Found to nipa, so nipa home, and to a daroma, and a baby be a ubutu our hemeno, a young nipa, and be dim common. Now, Madame for the cow, some common wood dear, a ye jebby. No windy wa, ye can't watch yasem, ye can't be a witchy. When no more dear, ye be kind of come, ye no best come, no one will share a word dear ye can, and to dim common a ye jebby because there is no best friend on this earth. There's no trusted person on this earth. And to Mr. Wada, we do more. We're now for fun. Make us say, Din Como. We have some talkings, how to say, and on a normal comedy. But in Coma, a Maumu do a crown. And then I met Papa Kennedy, who was or that time hair ball and catch us. Your secret is your power. Relationship means to be a while, yanka. And Cassa, we do any maybe and we dear. Me catch na it's a lie. Sebio so ti ankoye na so nya sebio mesrem ka be ma otwa kakra otwa kakra no no nsa kakra no to na se o mu di nkomo a wona bo se we dey hwe we dey na no pa obeyi nkomo nyina gu ho enti mesrew hwe okọ bible mu a na Samson oba de no o se mani nyiniti e mani nyiniti o ni tiri ku ani nyina no na oba de edi bibi ejano ewo ni tinwi the powers the secrets the bibia or the asheni tinwi na obonsam hu sesebie son sebie nyaado Samson tinwi no ya ade a obo ade edi bibi ejano ewo mu na the powers na nu nyam ni bibia ewo ni tinwi no mu ntino oselalai mempene ofa kwan bia so ema Delilah ekọ na kwem Delilah ko na kwem no okododo no okodada no oyeya ma Samson eyiniti Samson yiniti no na wie nyina no odofo ena no pay de make a chow no say de oben wo no e ma ne na ada your microphone on ma I keep on saying they are home breakers, they are friendship breakers, they are marriage breakers, they are job breakers. Womobo taya omode ba won che no it is different. Enti mo wani na ho na susu di nkomo na udi nkomo bebre a onu ma pa bi e be say Mr. me ma me Kate na ka se mi che mo o say ani pa wani nkomo ma me remfi you the bia a ring sebel in my ears be di nkomo na ma kai na me na be sim ma me Kate wani so say come on some. I remember he told me that Odifo na egbo abese o say your secret is your power. Baba, Nyankopon onstraw. Enti mesra won so di nkomo. Eni nkomo bebre. They make a chawan. Mary, it's as simple as ABCD. Mo washon onte atmasa. Mi so azonzi mama mo ba kpokenu e mo moy biza ba hye. My motivation all very simple. Mo kuna ka me kan like ange grokotende etinde donwa etono wo Samson yenum nyam a dole azela ane ovi onwa so we se tonwa a Samson Delilah ga beblare na Delilah ga beblare la mo peluti because and Satan mu kai the be special be view thing ni ya o ma Delilah isida or side la so me Samson dore aze wetin po chale mama you be a bebrao groku dim komo because say etinde don a na we mu ke eke ye wo secret wa eke no kun obadwazo ya ve yetiawa because you nke ene wo falumba dan na wo falumba le too close adini bia mo fanu ho ba de ne wo falumba
Beverly bazechera obava wejalen le kozura adini bia mo bonsam bava ne ya collapse wejalen la obava relationship la obava wo boss krojo kasuma adini bia mo bonsam bava zo ne ya mo boss ni ongrojo kala obava zo so o boss pa wasem ba ko to say a boss opo yasem pa sebi enkrofo bo mutunro obetunu ama sabie so ono kwana sem na boss ni ntie na mo amaka nyina de mo ne na mo chenchen by the time our boss ni so betete ne say nipa we na sabie so say wa kona baby no na bia boss na hwere nkrofo bebreti wo ya adwuma mpani ho wo ya ware ni ho wo ya okunu wo ya danfo eye susu din komo enka se we die onim we de secret ba ko be ya bo odo be hwe ready show na omwao say kakra make no you would do that. Know whom you talk to, because not everybody we're supposed to talk to. Thank you for listening. The nation's on call. Ayan. Yaba. Yabe dru. Oba dia ya die. Sa. Se wa hwa ye bonkum nifa. Eno aye chinchini ye nyina ode ekodu fi asomdie mu. Sa. E dakra ne ni nkumba ye nkum fa so kata ye ni. Ama de a chi. Too much. Oh okay. Me to ha na mda ise tim keja. Ano no a. Aba nkwamu dia ye ka che ne se ye da na se. E wona bambo ne ne wesopa. Da me da asia na me da ma ye Facebook for. Me da ma ye serial callers. One sending message. E kire do kire ye se e program ne de e wura nsuo mu e kowie mu o mbehwe ye no. Awurade wo nhira won na won tire o mahye mai ko so mu wesika ne bia na o to creditor o mo nwene ho sabe yo mbetima support du medie no ama no ayefe de awurade ase anya secret nkomo a ye kan na mi di kakra ato aso na sunya bibia ate ase wo wi ase se nya wo beye bia kon ya be fa so adin nkomo ne wudi ni ye kura nipa sesane ma wo nti ya mi di nkomo a mi di ni ya mi firi se wo fra mi wo nipa mu wo fra mi wo kotu nipa kura mi kan wo asem animu metima sa aka biim sa na masua a ya aka me ho it's good because nya wo beye ni bia no nipa na pese wo pe wasem ne de obeka na emum me kan ya wo kan na me ba na me se me kan ni se ya ye fro dance ni no won che obese se o kan na se de o kan ni ni se na o kan nti se wo ye nipa wo firi se wo kan asem bi ne be pie nipa ni mu a ne kan be sa ya ofoforo de a ene mesere se wudi ngoma na wa heye yesu betwa nkontompo na be hurihuri de kanokre me gina pinti nti wo kasa wo se me se no na se fro 1000 times a obetima kipu on na kasa me se aye se de wo ta de di ngoma tambia pressure ebeba wo so ne wo firi se e de pressure beba wo mpe no eno na ye secret no then no kipu no self na aye wo nko a wo de there is no secret when by waka asem na kire obi whereby what they actually obi ni the secret bi because nipa kro na wo fa ne best friend so one best friend nti no oni na dia wie no o kipu ama ba do be share ne best friend ni be susu ho yeah you can say you na ha no pa kire say e ko ba ne sa waton the secret ye ade a ekura wo nko an wa wurade na ye secret unya de mo obi a enye secret bi o nti wa adwuma mu no kwanya afa so nti nkofo ebreti ma ya into a certain level say onim anamo bi a otu kura de ye yoba ya o ka je nipa na ha obeba be gia ba be se no yo nkofo bibiri wa asetrema o sources o secret e yo de fo ba ko pebi o fa na damfo no ma wa kwanche na niema dane ye o kon do se wo de ne kire ho na enso o koduru ne o be tamfo wa damfo na nim ndi ama wiase no se obi bua obi na ya adwene bebiri e wasika fon bebiri wa ko srenda bi o de be ma bo o kire o kwan no won kire bi ko ni so o koduru ope boko akoskata ho ye besere ye tufu se kipu secret ne ye tufu ama konkonsa fo so omuti secret omuntimi nkipu ni se so mo anyai sa de no a obi ntimi muwa nkunimdi ho obi ntimi muwa ye die ho obi ntimi lenke o baabi go wo se suro no wonu se moment obe lenke no ukoduru ope ubesi ne form obi kunu ya de nwanwa so o ma no atesa na damfu bi so pesa chance no aboni kuna ma ne se madamfu ye de okọ de ne to ode na nantu akọ wura mu amani awale ne ne dia no kora ye afiri ho nti no bi wale nene so o chance a secret no o mie so nkyira woda bi ko obe turu pe obemo no aye tamfo ye nuanu bebiri wa kontum saa ekwan we na mfa so mitimi ko yi ufa so okọ na ye so ne nsa wo kwan mu na wasi asomasi na o kire me bo so no ananko wo ne chance a wo bo obi no nya wo ne nkonsa
ya do no so abesi ni tiri so ye be sere nipa me ya no nya du kakra etobre bi wa brabo ma yawoba ncheze kan secret na fa pi abonten Samson dia de ye mfato hu Samson timi kipu na no a antimi kura na no a anka ne ofa mu no wa mfam nti nipa bi antimi nkipu secret no problem ena eba so so ye secret keeper ko so keep owuo mu kura keep ena mi hu nipa we o the secret kwa samado Ananias ne ye Safira ye bi odo no mo de ne nya adepa but o mo kura o ma no o se ya ton asase no na mum tirade ne yenyi bi mfansie okunu koe no odifo no ka kire ne se ade yi na nyamo de ana maton bia mu twa atoro tise o se o se ya na ye ton no na papa yewu enkofa na yere mra ajanko ohu owu o mesesa na no oba nso ba se me ni mi kuna boye tiri mu bo no se ya na ye ton no onso di timoko omo ne ye kan se omo keep secret de ma pressure ma on kan secret ukoye sa unye nipa uni tiri emwa to keep secret. My darling, my motivator. Good morning. Good morning, sweetheart. I'm a boss TV for do no more share na no pay. Brockwell so America. Saraka creation na pay. Esrewa de asumji enero de bambo no nyinchire e de mano. Yeda ofanso ene wase e wase mam de amaye. De kenyina ne say ewiase ne de you be a ogini dia ya opese okana central but the opese chere ne say hu nipa odi unkomo chere ne yi esan se de ne ka Samson asem no nkom chere de kan ba say memma yiwan enka uti mennum bobesem bi anso ene hyehyere ruare de kan ho nenso otamfo ne pese obre na se no osuma oba ma ne bai onipa bi o mutimi e disguise o mo e pretend it said de o mo doye it said de o mo pay asem nenso etire it said bo friend ya pay mo ahwe abadodo owu na wo hu say eneti ana say neti ti nipa na wodi unkomo kire no no obi o ho a osoro e de adom bi adom na wodi unkomo kire na e timi e fa ne so e pejao ani obi on so a obre wase se he example a David ni Jonathan eye David agenkwa wa bra na eja so ebo ni tirim sa ade echi a obeku no so Jonathan ko ka kire ni se pose ni se na me papa abo se won nwane anadwe a ade echi wa obeku enam Jonathan so ma David e survive enya nkwa edwane ko te baby ama echire ni kura ni David na so openekuno David beye so ragenkwa ti enipa na oni ne di nkomo no wonimu nhumati ne mu wonimu adwene woni mu enti ne yesre se hunipa a woni ne di nkomo yi se de Mary enyinse agenkwa no na wankobode hura nkyere obia no saa ne tie ene a ebi anka obeka nipa nse okoyigu na musu be ni obia ne be ma na adade ede na onyinse ma na yi nanso Mary Bible say okra nsema obofo no eka kire ni nyina eno ene tumi boa ma yenya agenkwa na wo nje be srese udi nkoma nyese oduru ba bia na obie wa no nyese nipa bia ono odidi nti oso pemasem huno na efa asem bi si na obebofo mo a na ye secret se de no ofeka no ofa ebia se de ofeka se odi adanse nyina no se ebia secret bi o ho a de betimi abre na se secret e ma me adrada ebe yidi de nyina se na ofanyi secret bi a ken ne de ebi an fombo bai je be se secret bi o ha wa ofa hye ho ene nkomo na be bo o mo otimi akoso ye wa brabo grade 1 and a motivation courtesy radio 1 and yakabe bracho and to try as much as possible and keep secrets. Not everybody likes us or loves us. What we see is called lust. They lust us, but they don't love us. So please know whom you talk to. All right, so it's streaming live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV, some Darkus Initiative, some Darkus TV. We are also live. First story making headlines on today's Koowaa Show, and it say Abetu Jasie Mame Agrada, now evangelist Mama Paz or the Abetu Ja. Na the can say a spiritual father or no, and no behind the fact to say or shechri a man you know intime enter in the ministry
echi ye hwe video na yemra behwe what was here so wo bat ya busumfie na ne kuta na chi a ede na ba ya se na de oba na ye nya medwuma bia ne kunu ni na chi eye de ya eye asemsebe eye question into who spiritual father na ya found spiritual father who froze your spiritual father ya froze spiritual father ene Ghana fu be di matem o Ghana ha nyina ya wa o tam me di me kujina swimming pool wa you know the right or conform me ni mo hwe wona wunim ne ye or conform me ni mo hwe wona wunim ne ye ene ma fa Yesu sa me kra na ma jenkwa ena o tam me na de me kujina swimming pool it's Ghana fu pool mo be di me nyina wasia mai na ti na jimi for mo friend me na me kanya asasam nkyere no today's TV na me ye heavy akwantuo no na me kunu be preach wo TV no so mo ana mo TV ni nyina mo you witness say na me kunu preach on the TV and my spiritual father let my husband to stop preaching mo shame no tama na ye preach wo today's TV ni nyina no mo hu say na me kunu be preach mo hu say na me kunu no be preach mo hu say na me kunu no preach bisa wo hu say why na ma me kunu ja TV so ko why na ma me kunu eja TV so ko I told my husband to start preaching on the TV station. I told my husband to start preaching on the TV station. Sanya be ya ministry na ya de ba no. Se wo kwagina TV so na wo preach ya. Wa anya nipa foforo because meme no. Yakopon ma me fame no dada. Enti fame no atwi nipa ba. Na maka nyame asam na ya dan. A kire wo mo. Mo amu be dia dance nyina no. Abra na me preaching wo TV so no na me kunu so ba be preaching. Na me kunu so ba be preaching. It me be some say who let my husbands to stop preaching? Now oba be see me building me kunu. Say no be preach. Me ya dom na ye bia sorry dan na no a. Say me kunu kra e preach ya. Obe hu so say na tie. Now I get active. Now my spiritual father has let my husband to stop preaching on the TV. I am saying this. So who let my husband to stop preaching on the TV? Obi kanya sasam, obi ka adia akoso na brabom, obi ka adia spiritual fathers. Edia dino, amen ni fie say, nipa ni fie say, all because of spiritual fathers. I get me that. Wasia mai na ti na jimi for mo friend me na men kanya sasam nkyere no. Today's TV nations uncle. Diane. Why you smiling? Yano mobo. Adia tuna seri shine fan yana mobo. Nti am pesa hwe beto no na utini fo wonti ntine ekwa na abewie sei. Sede okraman san kone fie ho no. Sede aboa kraman sa dan ani ba ne fie ho no. Se okwase tim na jimi semu no no. Se okwase otim na jimi semu ano no. Proverbs 26:11. Efie bia no ebegu asase we so a onipa kon do ekọ ho biem. Nanso aboa kraman kon ade se wo yegu ope no asa akọ ho biem ko hese nam bi dem a wo yi diawe. Ese se wo kwasea. Otim ni jimi semu ano no. Ese mo fasi ma akwan se wo tie futu anko kọ nanim da sika nke kura ni no de futu ofra anko kọ nanim. Anya unim se bema eye efieti na agrada kunu de oye fie nan. Oh ade. Na wa mene sa ade na to a certain level say obehu se ne godfather no na ha no nanso no no asuka ho. Ise wo kasa tie ni okaye. Oba mi grumu mi kunu se o me build mi kunu. Oh. Bia we no wenti me anya ni. Eno so ne afutu ada ya de ma no. Se wutia o de word na ba ni nyina anyam funso sa she feels say wutimi nyi 3 months she feels say I'm supporting she feels say okay fine na me mama kuna preach o TV no so people get to know him what must say sad him say no person will can o building na what you say because die o say because on sebe ya ye kwa asori dem wa o gina ni pa nim na so o preach a enkoye no bibi fufuro bia nti building na o kan what you say ampacho obi aye nyamedwuma 10 years wo ba mu an ye ni wo na aba bede no kwan fa so gina ni pa ni
wo no wo confidence 1 year. I don't know if you go ahead. Diane. Papa. Wo 1 year no. Wo confidence je wo kura de ba bia free ba ya nyentu nipa betima di watam. Wo mpone so wo confidence within 1 year no. E preach kire wiase ka kire ye se bema wo ye tire na wako Kristo mu for 8-9 years no. Wo na wo be grooming ne kwan fa so ka e insult. Wo ka asem bi wo ka kire wo kunko no ato wo feel bad. Wo so do na wo princess ya se nka papa nya wo fie sei na bema ne to no wo tin sem bi ati sei ya ni dimina as bema no ni tumi as bema no na ni monyam as bema no ene de he ayire no mumre mo ho ase bra ho ase ema mo amukunu ema wara ukunu semo ye mawurade efiri se okunu ye oyire ti zo agrada ama okunu aye oyire nan bema no ye o so de agrada asutie abapa no grant interview da no utim se wurade heda yi ne mana na agrada asem ko be bua na mama me na gina ba mama ni hunu se won na ebua be ma na me na gina ndi abasa wote yawo wo obedience kura na okura me spirit ni bi obaka se ne fa obedience no nyana sumdie wuti asem na se usu nipa ne kwa ebe hawo itidia na wosa wo ye na ya hwade bi wuto aso dan we fira pa life onye ne o sam ne nyana okuru no wosofo panyini bi na ase se na spiritual father ka adwen pamu na da bia wo mpese wo lead wo kunu no a ka wo akomu no obia nim se okunu ye sofo ntini emu bi kura de adwene se sa so da na wato na pa life was ukunu na de ye adwuma gaga da tie futuo enu wo bu nipa na nko so odwene tam wo akomu se wo de dan na mani kura starting pai boni ministry bi na nka ukunu wadi sofu panyi bi achi ache no na nko obo mpe diga wo sachira na ya so kwa asole no nka ukunu na wa asole dada na wo kwa ya asafu maame diga odi na tie wo preach bi wo se Ghana fo tu di o maame ne sacha ese di o evangelist ese kedin nyo kra na abo e ka Ghana fo na de be ma wo na nka mu atima yedu ama wo ba wadwen bone na da bia apese wo lead be ma ni ntino wo de dan na si ho mfie bebre ba wo to free pa life no esi wo saa na ja wo de ya wo pran mu se bebre ba ba sa dia be wura ha ba abeji registration fee ndi wo de ato na ukunda so di wo bi achi na wo ba ho wie di aso wo medi wachi ese da bia onya akora mboa na wo ofre na ya konfo ofre na onim so ho oden no de respect ma di wachi akwa banyame mu aye ono so fere anya ona nka so bedi nachi ka me hunu yeyi be ma kura wale wia ona twe na yire ekọ asori ya woko nti ye de na wo wie je so na scan ye odia tu be wie bia no no aye fanda na ukunu mu ma bedi wachi da bia onya akura na be ma be na pesa ade wi etu onhwe no nkorete ne hu mistake go no nim se ne ba be ma wo no ko wale no be control ne se ya onye okay. Sometimes look at the words I be babonte folk na no ya na bufuye so tie video no kwa tia betibi na spiritual father kwa siampani na we say obi fie no awie de ni kuna beso na so ye be ma na wunyimi ya osusu hia nipa we si fie say say ebia na she feels say okay the spiritual father should tell the husband so okay when you say we your ministry and then I won't support no Mammy so feel say I was say maybe ministry ni dey make no support me. Virgin Diane you work na ya no kore. Ewrade Nyankopon hia say ohia say ne kunu be support. Yes. Diane ye to sesi anu hu say wo fa. Na ekromfo. Amba cho sabe nyo wo fa na enemi na nka okunu na enemi a. Sa ma ekromfo na wo hunu no ma wale unti ozo be support me ho. Me no be kasa. Say jai. Aha. Nti onso gusu ne yire kasa. Sa ne yire jai a gwadi na chi. 2% be man meton na ni munya ma asole a e ready stand 300 cedis no wo mbi se wo jai bibia asole we mu no wosom na wiase akade ya kire no turu awale enti afiade onim se enye no ngo support be ma bi anye enti esu bi wo a no kura di adanse se be man na kantim no wokọ se ekrim amane nko an wokọ fam maami kasa obi nkabi pese do si ye ni interview o baba be jino mo anya kura me batum kwasi afo de say na ni kunu kan ho se ye sa asole we maame awale wo ho nkwaje nso wo ho ni ehunu se heaven ni ya yiri nyina ne bebo makọ iso widi ne yira hunu se subia wo mu no heaven wo ho ampa o foro na omu nko bi dia mo ba ware enso be to na mo be sa afata no di maame ni pese ni kunu medi na chi a obia no chi fo asem pakodo ada na me yire wo ni monyam sei me yire bia so kese sei na mi di obi achi som da ope no man mai se mi preach abraham yire betim dia ma many time
Ofin yeto a opa no ma mbisa me mfanidi ba we de kura me yire kura me na be ma be na so wo gya ato agrada owu ye ti ase na nyo ne yire agrada na ya asole agrada wa ebu akwa adentina no ope owu sa achede bi kura ne yo ne na adwene ye ba akwa they will move together ba wo de da bia wo pe leadership be ma ne de on fanya we buza agrada se de ni subantie du fi sa to ni de ni na obedi ani group ne so it is any group ne so de ada na ye otufa so be say when you listen to a evangelist Mapata, obeso chese oto sorry dan ma nikunu. Na oto sorry dan ma nikunu be ma na ma sorry dan nesti wa. And when you see a sorry dan. So I feel and I think the woman is in pain, don't you think so? You are in pain, you have to be in pain. Me too for. Mata sorry dan. Me ba dan. Me yere no. Yeah. We are comfort. Na me too for say jai me nko Kristo mu. Anu de wuntie na akoyi akomsi kan beto aso na mamia megia na ese me kra me pese o sachira to betima yi ni what you say because e akomsi kan ma so eni akomsi kan design your no bia na mani bi na emum be so ofiri ba bia wo no se mi jama de ye nyema akese na me som de ese mani je ho be ma wodwene no wonye obi kra atia no so obese me nkoya adwuma de ani ja be ka me ho ndi yemfanze watia futu aba be ka no ho de a nkane ye wose odi kan awo aba abedi naji na wo se ben ka ho me jai akomi sisi mama me nsa so me jai ma ba be ka ho adan na won person wo be ka me ho no bishop tio if I want to say this I'm not supporting an you have to ask questions you understand let's look at this thing for example and maybe na me was station and na wo call station wo call station say akose kwa bia so e wo se oba ba bia me so me wo no and I'm bishop member. Okay. But wo ye ya ma me de. Ebai. Okay. Mbacha what ma say? Metio. Okay. But me call station ho no so no. Sebie son, sebie nyado. Wunyi me mai. Okay. I want to be clear. Okay. Wunyi me mai. Okay. What that's why do ye a time na ebra. Okay. But wunyi me mai. Okay. I can see there is a support. Yeah. What I say, and see, me feeling okay. This is a situation. The woman has bought a church, or to has sorry, Dino, or to in the name say, or the man you couldn't because you said you couldn't answer sorry. Yes. And what to sorry, Dino. Yes. What to sort my top me couldn't know. And a matter saw down, mount. We shall be nasty. When you saw down, why you now about the action in suffering because it was one cousin would dream. Say, Majaya come, Abanyamimo. Now, Mabanyamimo. I dare now fee, Mikunulumba. One person best support me in a way, Yimiama. Don't have the right to talk. Diana Radin Shroud. So, YouTube, and your private one. Yeah. You were media, a private one. Yeah. And I'm a chonko baby. Yeah. We might go to done that one. Oba home any massy, who any massy. So we drew nam so see myself free one. I'll go father and what dead them at them about 2 women. Tinanko so bar spiritual father on 2 minute Kenyan in yao. Their man and ma. Kahosia dear, go with the 8 years only nimne pair or Nini o see a woman ye. Tin was young coy muno. Tini young quatna YouTube no. Yen ye nim said the answer say and yaman ye. The breast and free baby say go rama, you will be more powerful. It is a woman, Yanyanesa, not the way you have a crab 2 years also was Sammy home. Aqua could be a mini what she becoming so more ha. I didn't young for a year. Did I, for example, Kaba come who we are. I fed them some die because I'm YouTube. No matter I catch out the answer, but I never yet more YouTube on Kabeba. Yes, Mamma. Sana Mudi. Do ma because when him say was here you said he was here prepare on ye be do a chair by a bread na be man soon say was a chirabe or no ko fast and so ya di bika be di na timi was usia de anwie tie na me nkwa so lim kwa yan kwo so ntra na say 4 years am fan kan wo de no na abenya 5 years am no nyina bom na akodi de na awie ye na grada so so ofin ni mesi ni so na bi omo wo no mo kwa na sa abo afode o ka sa nyina wom o we wom was papa ni ji sika di saa wo ya na chese ye besi dan ama na ye be se ama nti enu nti na adi mirika akwate wo so kwate yo so obi wura di saa wo de nyi obi sika saa na akwadi adi so no says o person wo ye member na se be obe support na ono bi okwa no onye member di papa no support no wo ye member e ka support onye sika nkwa so obi kura di ama hunhum no the person is supporting you enti o kra ne ho adwene bi a odi nkoma na abesi na chi di am gaza wo so summit ne ho ehye ni kru ne nsa na be ma de na adwene control kan ko bo hu ni mu ye be edu
Wenye sika say na ukuru lead sika no da wakanso mo nyane dia wow dia obeso otwa dia auto. That's what I would love to do. Yes, na be mani lead sabi a wadwuma wo no asori on na ekọ obi a wo da fie wada atoto ne ma ye be ye convention say wo da so wuro wa ye ne kama wo ba me ajeje ho abe preach wo ya to akonyam na ukuru anim na di kan ense ewe bata dwembone e wo ni tim ne post ne fans ne ahomaso sem di bibi oje didi we asa nyamisha asam ne mu nufusu okonkono pa asam ne mu nufusu okonkono sankoko a wawo nsese sa wo sakira ye nje wo ya akoko a ya wo nyamsum na mu manyina wo makonko e basa wo nyini wo nkonkwaje mu 1 Peter 2:2 eno na ni kunu prama na so wo mpei because wo ya akoko a wa asam nu ni kwa so kodi aduane dendene Kristo se me baya no me ne mo ankasa sempanimfo amoma media mentimi ni mo ankasa sa honhumufo fisa me no kasa sa honam gu agra da sa tranche se Kristo mu akokwa nufuo na mde ma mo nufusuo ne yede ma wanom na nya aduane na emom nya aduane efiri se muntumi ne ya ma waduane aduane wo se me bie kotage bi se yenkodipa untimi na se mpo muntumi sesi ampokura anso tina ase water call no untimi eya no fo efiri se wo da so ye honam ni wo sa tranche ebra ho ya da so wo mu agrada aprapri wo mu enti abasa wo nya honam ni na afanya ni perform na da so tie ensem ni nyina ni yetie so unim se maame na sa chanso ho ya wo ni mu anko meka se obi adi matemade nti na ozo kwasra papa uzu bempa wo da so wo sa ho ya ono so wo point wo mu se wo ya aprapri Papa, what do you know? I know what you're tutu. Oh, ya ho ya I don't think so. Ya. Dan ya na metie yi. Sebita frache, one me ya aka. Edi se me bo pass ye me di watemo, se me mo pa one me ya aka, me ye ne me ho beto me sa na wo ye ne ho beto. E na obi ni wunye free. Obi abedi matem. Aha. Enipa no se bie so bedi matem. Aha. Na me susu se bishop na yes. Na me ba cho nipa ni bedi matem dan ya na wuni matem na. Me fancy di ye ho atem. That's all. Na nipa no obi abedi matem. Enipa ni bedi matem. I realized that this is from the camp of bishop. And then bishop ababonti. Ababe can say Enyami o nimu nimpo bishop so nim radio mampo now radio man na wunimu no na wunhia ne da all of a sudden I'm not defending, I'm asking question ban say and afedie radio man fi United Kingdom as a Paris buyer afedie bishop a onimu ne da no afi wo hunu I'm gas some symphony and tiasi another dan go gufat wo huna chia nsem da ba chongo fodi na tema ya trend different so your president me nkasa ti se china onya akonya na opadum ne sia fedi bi huna na akọ wa na kire se ye na ne ye kuma no ntini enim na me woni ma bi wo ade enya na enye our viewers understand you see ade enya na ye nya ti media obi timedi na ado ata wozi aye no utipan no bia papa ya bobradu ni aye cheze na ado na aboye pa omoye pa ye hunu ne daye ntia ne se da oti ase ba ne enyenye ona papa no so ye sofo di ye sebita frache obi abedi atem ode ndie yo na nipa na ba no so wasore na mfiri se mekwa obetuna ga ne maame ne nye fine ni wusu odi na edinzi wo dabi eti wo ya sana se ni bra na bible kan wo mu aprapri wo mu no ase na ni bra papa so be oti asem na se ya ni bra ni aprapri so wo mu Kristo so da so ya honam mu ni to ma no funsuo ne se nkoso otena panyi kire na ase no mu kire na onya ntiase wo Kristo so mu ka wonu ba bia wo hye nkom wonu ba bia do nsa to obi so bo mpa ma no ko mu ha ni nyina wo si wunti a ukunu ba da adi wachie nyame ka trenso obi so onya awale ne baka be ma ne do no ono ni so ja be me wa kwa abapen wonyi obi odo no a anka sebita frache onko so ntrase ntino ohunu se ni kunu do na ontie ni kunu so asem kakra onkane na nto so oba wa bobra onhia so obere biem na de onya abere ne mani kunu mre we de nyesi gagare no aka so na okura tumi nti be mani ntimi nya e ya asole gare ni nyina yeye asole so de obi anim se ye start ya ye toto nim ye wa hibia oh asole de obi anim metia minim ye praises and worship ye ni nya okay say ni nyina gare say sika de onya ne mo a obi se awrade hyira mam sika nya se gare che se dose ntia ntia terms nya se didan ya ho se de ade ne tie ukuru nim so ye praises and worship ya na ye di akire eye often na de o maame no tie akire se sika ne hia wa ye wi akogina ho kan be ma no mfa ho da but for the leadership qualities ne ma no mu hu so ye man asole on na etoto meeting a wotenam sade ye na Kristo sum be konanim no makasa ne wona wo so obechem
na ukuna be di wati wa so dem na wo gina ade mic abrane ne mprane ye but you already start 3 million wa be so ye bia na be man gina wo sa e be di na tem wanya ni kunu onye o man no dan ya wonim ni ntia man ye very innocent anka na anka sabita frache abrabo ko nipa nyina yie na nye wodo na ye timi di ba bia pa anka nya agrada kunu no trust me ma mini su na kura no mentano subano eya unia be makura untimi me ya be mani bi yampe wo be control be man dey see da be amfa wodi ase ebinum wesika kura so de okru tienti no unhunu so ba na wesika wodi ase na ase be bonko fo mpanin fo ba ko timetria mta tia no kura ne yiri wesika be man na wesika ba to bo ntema ne sa ye woni mo yi na nisha na yire ba to no ka so be ya de no be tia na ye wodi ase ba grada antesa wodi we media nsem mo ka du visa ni na be man fo aso ebi be ya ne ya boko ka be dan to 20 din anka be ma be na ne yiri wo fi na yiri wo fame wesika se ofa camera kwa to ani they are watching you know to us listeners ontimi nkawe support ne kra ni jesen ko be sa nanso obi adi ate ebuza se nti oni kunu ni kunu ne hwan na de otim dia to kunu na kunu be kasa na se wo support ngwa asem akoso nyina nipa be di watam ye di be man tana ni mu ye ha ba wo de wani die mu a no ba ye di kura teme ha Miss Velcra, or me boy cry Miss. Me say that do be. Yeah. What was that? I didn't me do be. Bishop me say that Sisima no do be pa. Na ba me yagi mi kura da bi o hyeda mo be video bi no. Wo kwase aba unye nyan. Se de nkofo asidi watemfe. No woto no wo he. No wo ye okay. Onti afutuo. Onti abonde so de aba ma no da akokum ne de. E wo so otimitie na asem. Na ni nyanya kwampa bi sofa. Wotu ya yetu na anu ni wo su mpa de na akokoto akonya be. Wo ya me nim see that. One na drive me dem akọ. E chese wo support wo ne a wo ye bia. On say how yes so smart. Ani kunu no me wa kom kwaro so ade na ha chese. Be ma no be kọ de a wo se ni dia manako. O wo se su na nye. Me wa kom wo support nye se ye ni de o. O so gade kakra. So be ba. Eti eno chese ye ni de. Ti so aba ha na hanso be so ye nsa akom na ha de won so. Oba mu hu ha no hyehyɛ ne ete. One so chese oba Kristo munya ne de. Eye ne de. Be mfa sa suban ne ma. Sa na obe so ka kire wo. Be man de me so ye be ma. Ne ho fe nanim onyam. I really love the man. Me too. Enti no, wonya be mo ti se ya mo mfa ni agro. Go Ghana ni munyamfo nya no enafom. Me metimi keep mute no enafom. Obebu boma gu so oba. O be ma bi oba bu no ame a kire da bia. Ya wuye. Ko be bu na wakoye kezi abeto do no so nti wuye abetwa kezi nim. No masa abafie ba aye bi da. Enti mesre no, ma wonye saade no enye. Saade na wo ye no enye ade ha no a osusu nkyire nipa. On trase on pe cancer se nim nyansa che no bebere no mo nche no se maami we fa ebe ye se da bia mu be dududu no so we ye se yakunu no we ja na bi mabiem be mabie no pension so du be nyaska afi ne be nsa okon do a che o pa be mabia ne ho ofe enka me ha me ye gram se wa pe kakra ma me o se we me na ko ba bi o start se o ye sa so na wo se wudi yo nya ba ko e fa on fa no won jo kakra ni wi ase no ne wa ya kodu no eye obofo okra kana no atu onu oya be ma kura otimi se ga be ma de tu no fata ne ade be yi no hu ni video da omu ni na dua buro na de onko penkate nua na asitenten se ya na be ya buku no be dwane agya wa kodua give all your money to your husband now money don't va man de utu no busa omfa ba omfa the power en she be ma nsa because I will love you to my husband that's all this you for cannot to them wouldn't cry make us so that people get to know that you are woman and they be ma and you tell me you tell the anya so na he no nya agrade ye pa ni kun na weska na oyo ba na sa ke ma so be som no na se de wusi ya ye di watem de oyere kra ba ye fed up so oyere kra ba mbebu ke be kan sa be ye ni kun ze Ghana kro bi ankan no da ye nkan da omunhunu ya wa be man ku ye nkan abema ipa na tesa obofo kura ye bi ni eka sofu mami bebre na sofu mu anka wanu ntu nka ma ayere nye ohun enso eye ma ame na ye no ya fa ne sa all right we hoping that apa no didi kura nya ni do so ben na hwe na nim din ya otimi so didi kura nya ni de on ya wo mo idan yan ni abeto yere ho obi beba ne ho nya nyan obi se ne ho apapai obi se de to na simina no akọ he video hey me I mean to me video me I mean to me because to me crew and me boy ho a se be so I always pay you ne so fe pa wo hu ege prophet da
Sa pepe no tie. Ba just onu ni mu odu on that dey no won so sa. I will not spend no matter what. Me background now to no one me na and me boy and me I won't spare you. And forgive me. I will come and insult you right. Be a program no be say into any kunu. I don't quite where that area. Anyway, a couple of messages. My Mary DB Nyami Hoyamobo. Let's pray for my part. You go soon and say I fasting I cry. My brain put. Amen, yes, sir. I bro. Amen, yes, This one says that good morning, my dear Diane. Good morning, sweet Bishop, and then of course the radio man is from Ifwedu. First, please kindly share. Thank you so very much. Alexa Fori says that. Good morning to you all. Alex says, I have shared. God bless you for sharing. Good morning, Koowaa Show from Amankwa Bosti. Daniel the Salmon says that, Braco, say, good morning, my wonderful family. I hope you're doing great or fantastic today. We're doing so much well. Bonjour, Jolie Diane. This says it's from our French brother. I'm skipping the rest of your messages to Amankwa Bosti. Says that I'm enjoying the educative program this morning with nice weather. Keep it up. Obahima Diane, a nation's uncle for Lumba International Bible Reader Radio Man. Thank you. Aluta says a good morning to you all. Amankwa says, Madam, stop talking. We're tired about you. Goes out to Agrada. Mama part evangelist. If we do say that I support Bishop, if we say that please stop supporting Agrada because Agrada know what she is doing. I'm not supporting her. I'm asking questions. Amankwa says that how can you actually say you are the one grooming your husband? Diane, please, I want to ask you, are you the one, the head of the family or your husband? Of course, the man has to be the head. No matter what, Bema dear, we are there. More champion cry. I was so no or eat three. Say I cannot be the head, no matter what. Yes, and not here for real. So that's it. If we do say that, I'd rather your spiritual father has not done anything. Good morning to you all. It's from Nana Yapukwa. Nana, good morning. Thank you for joining us today. We're so grateful. This is from if for this Agrada. If it's you that is, I say. Agrada. Okay, let me skip it. I'll come back. Wisdom Talk Bishop. If you say Diane, please, I beg, stop supporting Agrada because she knows what she is doing. I've read it. Diane, she said they bought the church, or she bought the church for her husband, hoping her husband will use it, but he didn't. And it's not all crying, baby. I saw the amount. It should be Nancy. Miss say, Kabi, you saw that, I don't know who you see. And if I will cry, a bear or yaka crass, I saw that it's to hold a temperature, must say, into no sooner, Mama. You feel on also pain, Ekaka. Diane, wait, dear, you are supporting her. Oh no, Diane, please. What Agrada is doing is I can't say it on TV. Diane, please, it's Agrada who is doing herself, not anyone. Diane, please. What Bishop is saying is right. Among the woman power. Hey, Agrada, calm down and humble yourself for your husband to bring favors to your life. Diane, please stop supporting Agrada too much because what Agrada is doing is not right. Agrada have to listen to her husband. I love Bishop because of how he speaks the truth. Diane, now you understand the issue now. Agrada should come down and give respect to her husband. Doris though says that may God bless you guys. May God bless you right back. Press live free. It says good morning. Good morning to you. Second story headlines on today's Koowaa Show. Makomi break it and say, I bet you just say Achimota SHS student to be a so perpetual so this can one. Now I think say a dear Nekofa side way by Papa no ekle must say or mame a support to your oye to say so na a baby na tita This is what Tyrone has done to my hands. He spoiled his sister's tablet, and they were supposed to take it to the repairer this morning.
They asked her, so they even came to tell me, the sister came to tell me they were taking the laptop to the repairer. I said, yes, all right then. And I went to see them in the room. I asked them why, and he said, oh, well, Tyrone is not ready. Why are you not ready? Long story short, they had arguments. So I went back there to ask him why. Then he just unplugged the laptop and started walk over me. And he's been doing this all these years, which of course his mother tolerates. She even asked me one time, why is it that I don't want anybody to have peace in this house? When my son does something wrong and I'm telling him, she is giving me bullshit. You see this? Suddenly all uncles from the village who never even had nothing to do with us are calling and giving them advice and this and that. Even before the Achimota case, he was so arrogant, so I wasn't even ready to follow him anywhere. I went to the court with him and defended him just for the sake of humanity, for the sake of Rasta. If it had been only because of this boy, I wouldn't have gone. You see me now? And this is the third time something like this is happening, because he walked over me and I rushed at him. I wanted to slap him for doing that. He does it every time. You see me now? And he gripped my hands so hard. I don't know if he had something or whatever with him. And this is what it's time. This boy sees me coming with load from town after work. He sees me and he walks away. He doesn't care. When I tell him to do something, he does it when he wants. All these years, even before the Achimota case, you see me now? It's time. This boy sees me coming with load from town after work. Rastafarians me no amoko pie mo e wo Achimota wo mo nsem ebe deja school no ka say wo mo aye rasta ntin ka wo mo nje omo e wo school ho na kikiri Ghana fo nyina sorry kan say David eba ne say ye no ane say na many asebie so enkra omo ye rasta anaso omo ye rasta ntin no sebio eni kwan say omo nya admission na school no eje omo ko pie court na eja court no ebugu senkra no enya kwan enko wo mu school na baako papa na e ka say even wa bra sebie so sebie nya ado Achimota case ne ba e kra school ne ka say wo mo enji omo a wo mo kopie mo court papa isi odi ni bechi na no odi ni banachi because of humanity say ni penti obeso ye mani pen na hu say odi ni banachi alternative na utimi say akra no ebuo ba akokra de ofa on fama no waka bibia ontie otwifa ne papa so ne adeade utimu nse papa no eka bibia anya ade a sebie so or regard papa no as a father na ha papa no radio oye bibia okokane ne say odi sisikan o sebi edi awo papa ne sa papa no edi hreye ne nyina emu no akwa ne pese o kire say as if say ne ba no pese papa ne feel say on penasem say bi okasadodo na o ma men so no person say no bibia I say you talk too much or something of that so say kind of but bishop me so wo be wo ba esro ba I want me kan ba say dan ya erade nyankopon hira wo wo nhira papa ya woni tire na onya ne kase se ono awo ba na watena se ama ne ba e control no na obebu hu aten da ache erade mfa nche ne da eja bia wo ya busua ti to so timi control busua tu ya eja wuntimi control busua menwo ba memfo me family yesa Kristo be bu ho atan so hwefie ne so difie ne so yie wase mfa bank am ya bofra no na wo hu oti ase etomle bi no wansi nkita ntina mema yese anya no uno aye family ni ti manipa nyina nkasa wonya na ye family ni yie ombeti ase da ache isiso ani enwu se papa bia ware wo ja na yere ho akotena fifufuru mu eno so afọ ba afoforo a oba okra na okọ na yere foforo ya se papa no ya akohifo yenyini ya otimu so otimi fam brantrefo no na wo se o papa mu de no mu sum nyame wo betia de bi ase a nhunu ye eni dibuta ye ntia omo ye saa nti no papa no ni kwan so transema wo ba to this extent nyame betu aka ada na me ntia akura no akro timi tam se kan woni papa ada na me enche no
ɛno ɛba sɛ wiase bɛka dɛ yɛbɛka sɛ wow ba wo yere bɛka dɛ wow ba entidian na ɔde wɔ na awu anya ɔno ane papa yɛti obi asa binkyɛ sɛ heavy won ko bio ɛne nka Joseph awurade anhyɛ na nimonyam ikono ofra fiase na bɛyɛ prime minister Nelson Mandela anka wonni president da go wo kwa fiase wo pie yansa mi am wo fa se Rollins anka mfata mampanyini wo da mu pie yansa yampesa meka ne sɛ wo bi dam de ko prepare na dwene ye papa ya no oboni mananse wo yesofu ya ye jeli ni otwi tuo bo obi ye jeli G-man nye prison okonya adensa kira nti yamfo obi ntumu ngase no na kyese na wie ye so obi agimi amani hunu so wagimi na abusua bia ne ne betime asimu nti no ka na wajabi kuro bi di friend kajabi mi fie wuntim ko yesei ebia mkasa me ma me wudu emema ye 7 bade besi ne ne ba ba ma bia ntimi ntwimfa no so wo de chance tire be kola wutini wama na wa bo no na obi anwu so abo ma me wuti ase eya ntete ya no said ye nya ne beginning especially rasta for no want tete bi jane life man eduru ho wi a afi na abesu ache Ghana yenya odan chirabofro ne kwan a wonfa so abofra bi abawi ase wo agya wo de ne ba ye ntre ne kwan a wonfa so ekoba se wonyina ne tinu atimafu a waya rasta yi ontimi ntwe ne ho mfiri ho da because that way no na wo kire no Proverbs 22:6 ehyemutim se rasta for ye gangster tuwo sana wo to ade ba obi oye we junior ja na onyina obegya e o ja na junior juju gangster oya mafia no na ahye ne timu ano ode anyini eso ode nyini wi omfa nye dai betimi so ababiem se bia na papa ihye enkuranta mu papa ya ne amatu really ana 3 papa share eno no e ba dan onhwe wo ba otimi yesi se wo hia obetimi yesi se wo no monsa so abetimi yesi okay akora ko na bonse papa ne mfele amfa nsie na nkofo ka so papa no no yu papa no no de yawo no disrespect oh okay cause akora ntimi ka se da ja wi no okay gono okoni ehuru ni pe oba no ho abufuo hye du frɛ na no ne namoso okay se wonom nsa etomu ntenten a obaye wo sa kokko bi asenso papa ko wensani no ono so ni option bia so obeka se jai to nya hia na frɛ ne pe na se ehi no no de ne namoso ɛna se wonhwɛ wo ban so asa oni ane maame beka akire no to hia wo fa ne se redan ne maame no oni wo bia ntinya afi na soma ho na aba be frɛ na bro hia de a wonyama no enso obetua afa so ti anu so papa na futu se sa ne ma miense wo mu bi no ntimi nyayi pa onyensie alright ne ma nyina ne yema ni pie ya kra ne mfili bad bia wo baabi na respect as a father wanya obi timi tena fie yam no akohye ko na baabi no apa ne wi asoso ne ban kwa na we me na akoto aba wo ya sa akra frase ya disrespect wo yon kra bebre wo mo ba wi ase no awrade de aho brase ani wo buo hye wo mu dada no mata ne na gya beye sabe oguso ebre ne ho ase esamete ne ho sure de ma no sure me papa no no msa pa ba de so obegina ni maka ngwa se obesi akwala wo kra na no better you can't even do it obi so papa de otwena bonti yidididi ne ba so wakoburu ntu omesene wa hodu ndi ne to abanyima ho puma me setena ha ya mensole obi ane ne yadigya no uti anye ye mo ankonya ne oba sabi Kristo sudi kan be hye ni mu a wo ya dan ko ya saade ni oba disrespect se papa ne nte saade a o me nchi akura no okay nyemfa ne nkwa fiase okay nyentra na akura level onko sua de kakra nyemma ne panyin level then he begin to respect and that's so tia wo ba so o pese onya ni daso atia wo ba na mo trim se obekun mo trim se obekum wo ba no okay nti afutu amde man ne se so opani daso papa bia ma ne ba no anya ni daso se da achi ma bi be ba be hwe no a wo mfra se ntia omo ne na emumakum na onyi mfirim okay proverbs asema wo ka no okay nti ontia ne ba ani daso wo hoyi but onyi tia wo ba mo trim se obekun no so office on timi muno ko timi wo se kan de wan akobun god ya wo de a then ma police for metia no omo mfa ni nwura ho wadi 18 so wo ko school no om sesanse wo nyini dem mo si wadi sa ndi enche no wo ko roman 2 weeks ba no ko he ne wo ho a afro ba fi a obese tebia ama ne ma akoto tedi amom grade 1 yentia mo fra no yentie ma no but na so damaging say we give birth to our own kids and we fear to talk when they do wrong. Anyway, let me go for my first break. When I come, Koowaa continues. Stay with us.
yɛwɔ diifoɔ ɛne yɛwɔ diifoɔ odiifoɔ na yɛboa wiemfoɔ ba daa wote sɛ wowɔ falumba metaa bɔ ne din no ɔno ɛna na mɛbɛmo akɔ na wakɔtie n'anum asɛm sima pɛ na wahunu sɛ wopɛ baabi pa wopɛ diifoɔ bi de wo ho akɔ bata no a yɛwɔ diifoɔ mu ahodoɔ menim ɔhaw korɔ ɛha wɔ wɔhwɛ abɔdamfoɔ wɔ ha ɛnɛ yɛaba ha wobɛhunu no nyinaa mɔborɔfoɔ ɔni bie papa no abasa soɔ so na ɛne gye sɛm ɛwɔ mu no sɛ woyare no aba na kakye a ɔno ama baabi a wobɛda na wama waduane adi kɔsi sɛ wo wobɛnya ahotɔ na wo ababa bɛdi adanseɛ nyame nsa wɔ ne so nneɛma a ɔyɛ boradwe ne nteaseɛ so kɔ so na wowɔ pɛpɛ baabi akɔ mpaebɔdeɛ a ɛyɛ gyapɛ kurom ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛne gye sɛ bɛwɔ mu no sɛ bosome bia ɔyɛ all 91 nti baabi a wohyɛ bia wobɛtumi aprepɛ na waba bi bosome bia ɛfiada ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ no all 9 fa namba no ɛgu afidie no so na frɛ papa yɛnkɔ na hwɛ odiifoɔ no ɛtie n'anum kasa ketewa bi na abɔ sɛ wote n'anum kasa mpo a wo bo ɛbɛtɔ yam yɛnkɔhwɛ ne mmara yɛfrɛ me nana yɛbo a odiifoɔ awiemfoɔ ba mewɔ gyapɛ kurom adom no nyame de ma yɛkwa wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ kwa medeɛ medwuma media ne sɛ menya mesom ne mesɔfodie nyinaa mesɛ mehwɛ nyanka nwisia mmɔborɔwafoɔ ɔdi ɛna mɛhwɛ wɔ na woba no so nyɛ no nko nti ɛsɛ memma wo nyame asɛm na wonom na wodi na womeyɛ woba no nya gyidie sɛ woba no anaasɛ wankasɛ mu problem na ɛbɛyɛ dɛ yi ɛbɛsɔfo gyidie ni mu a wonsɔ kristo ɛne nya twase wo bi ɔyɛ dɛ yi ɔwɔ gyidie wo a wohwɛ me no wo a wohwɛ me no sisi a wohwɛ me no wo na me no wo ka saa asɛm no bra ani akyi nyi diifoɔ wɔ hɔ na si diifoɔ ni hɔ baabi a me wo a olumba ɛbɛpie me so no yɛka kyerɛ wo a ɛbɛyɛ ɔmanwa na ɛbɛgye wo nsɛm mehyɛ wura mu baabi na adeɛ bɛda ahotɔ bɛyɛ deɛ baabi a wobɛda deɛ wobɛtena aduane a wobɛdie wodie wonni hwɛ ko a me sɛ wodeɛ bɛda ɛnyɛ akyi nyi bɔ mmɔden abra na abɛduru ha wobɛhu nyame animonyam ɛne ne kɛseyɛ me number a wohwɛ makyira kɔ ade bɛnyam yɛ 0243 356583 bra na abɛduru ha wobɛhu nyame animonyam ɛne ne kɛseyɛ amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. About Abubuano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman say, so boom, defending now. Yan ya dano. Ya poama baby, ebia no near daje, ebia woman on it, or control. Oh, prepare yes, we are talk because when you will be a near. Oba besi eye home for so a ye beboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem bible so oduma ye ni bia na kadua asem emo oduma yenim fifire we wona wona say enti no wo fa me ami ko gina ho ba bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate a okoto a enje ne nsu aninu ato okoto a enje na enwo apurugu adie ye gina ebe se enyem ekotote amodini bom ede ma se woto a ehwo ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyame nhia se wo fa number na egu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie de ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kye oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brane mo bia bo no so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi skama busuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ena hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye ho e bi kura baba na otira ye na order bia ni ho a
ɛne ɛne ɛma bɛɛ 3-4 days yɛbɛtwa blog no yɛde ne nyinaa gu cars mu yɛde akɔgu prot no so afei wapo bi a wogye ne di sɛ ɔmɛhwɛ sɛ egu so kɛkɛ na ayɛ ho video di akyerɛw afei wɔn sɛ indeed wode ho aboku pa in fact sɛ wotwa blog no gu so wie mpo ne yɛde kɔ na wogye yɛdi a yɛtumi gyina gye wo dan plan yɛsɛ si fie no type a wopɛ de ama wo because ɛnɛ nipa papa ɛho ɛnna ne ɛno nko a ne yɛyɛ woyɛ odwumayɛni bi wopɛ fie mu a ahan ɛde adi odwuma wode bie hospital wode fa workers akɔtena mu woba bɛsi ɛyɛ home estate and block factory so a yɛbɛma wo fie no bi efe nso wo fie ni bi pese nkofo me han uni baabi de fa fabra de bo ho de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama opedan han singing room self contain dobro de dan bi a ope bi a na be see your home estate for so you be do ani e de wo da baabi pa because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be transase brefie e be han dan na wo be ye hia the number de gu ase nookrase munti ya hanu se obi edi nsawoso obi edi ne dwuma wa ha ija wasase pa amanso na ho ye man dampa amodini wom ye man blog papa servicement akom usan ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Krataba live on Koowaa TV. We are streaming on Facebook Koowaa TV GH. We are live on YouTube Koowaa TV Sam Dakus Initiative Sam Dakus TV. Also is streaming live at home. And Chebiana Beto just say a Kojon cancer when Wawari for from na e home purchase any videos ebetuto social media and so I'm a man for action esrene abasa. A lot of people saying that hey Loe say when you want there pa when you so there fe trust me na way and Zach GH at the Ababeto Abonti. The reason why I went to me Uncle Pimo because I'm out for say Lowen any former manager or manager Lowen and sana o free ho and also o join the manager okoya and then no montem crying and you're fine but eventually o montem ababe very nice people were expecting to see Zach GH at the traditional wedding. But he wasn't there, and people were asking a lot of questions. Now we and Azak have one thing as the explanation now, but the reason why he wasn't able to attend the traditional marriage of Kojon Cancer Lowen. Yonkoshe 10, 20, 12, Yeah. 10 years ago. Yeah. Nice friendship. Now, the recent marriage, saying, were you there? How did they go? No, na me ni hobby. Wadam for power, uncle. I or friend me na me ni ha. Or sending me invite to pa ba na me ni ha. And yes, sir, send me one in our uncle. Oh no, not at all. Ye kasapa. And yes, sir, winning a former wife near too close into our uncle. Me pacho there be. Omo me no nyina me no mo ye fine till date. Omo me no ne ex. Ne yiri mienu no ana kodwone ne ex no de na omo me no nyina me no mo ye close. Na new one so e. A new one there no kra ne nyame ne minim no. No crap. And no tin na wanko no. Oh there be. Alifas. Yeah. Me bacho there be o. Bacho there be. Me o send me message no me catch and say ke no kra ne nyame ne message no like date no me to member. Now what? Me wish you all the best. Date what date did Lewin Marina? Oh yeah, fear dear no invite me. And no na wanko. And no na man. A date then. David sad now uko ye bribi nti say won kai say we sad dan no me ko ye say me ko set so. Yeah. No kura Alifas me ntwa ontro. O min ka say we control. Me dey be no maka no kura na me ko because or Sunday me no na me wo set so me be ko set so na be ka kire say I crash with it and na set no so am ko no so no magi musika and die enti no me ka kire say aware da no ankasa na meba but and no ne menya any message from it into me to me uncle. If we were technical rules been 10, 20, 12, Yeah. 10 years ago. Yeah. Zach Nice friendship. Now former manager of Lowen and Yetene Kano. Diana then ye interview there be a penny pass mu. I wonder. What be say nipa no say me nua na kire do. Or the message maame. Because when invite me anyam betua meka. Nso me kire do kire no. Say ka me ba dodo. Na crash bibi. Ti me ko ese mu hira so a. Eno de nyame ye bia na. O se mitwa so na me ba anu bi. Wate ase. Nso ba yi wa kire mu reason dia wanko. Chinchina date
chenchina onyi ni se no na de de ya ba aya nya ne ma saa o on kaka bi na ye beef no nya kwa akokwadwo wo na ntokwa wo onipa wo masakasaka ye ba o hye nuanu mienu ntam takra wo jem Kristo si wo ye na chiwade mo nya saa sam tuadwuma de ye nyina epe bibia hu nipa ne ba busa no question ya wo free say osusu ntia onya bibi kirem na to aso mu a just let it go then na nya sam na wo pe na emom bia no nka ne yie na abezo so se nke bia wonka na hu se bibi wo hode a then wo gina aso se ne wa anya de waka nanim ba we de wa mo hu se bibi no wo so pese bibi mra ho onipa kontonchi shatakra oje onipa bia oye kontonchi no hye nipa ntam takra oje na asumsem kani tete na mfofo na asumsem kani watete na mfo ntam Proverbs 16:28 yansra se mo nya saa me hye takra oje manye Proverbs 16:28 okay you test it anya no hye nipa ntam takra oje it's not good it will not help anyway waka wie yankoye ye ni problem e ba ye wa trust ye kasa fine e okay wa trust na ire dan so still one ni problem wo se muno na wonim ni ntina kire se no ntina we nyina no se betafra che ya ensem fata so nipa wo dwene ne wo nipa yonku nipa tirimu sa ama no emfa so ma na azake so onye kan ni nya sa nka mitwi nanim kakra wasi aware pa no na makobi ye kan ware a ani fie de ye kan wo ni nyina ye ntete ho ani je it's the traditional marriage and ware sana bible kan I see ye kan ware a so wakofie akohu abusuafo so obi hu no obi no opena onko fie nko ye ne ho ade amamere kwan so esu owi a oni kuro no ababa ye ne yere ana wabe ni kunu ye kan wale edi mu pa wanko bia wa ha nipa eye tama abusua ni nyina kwadi atum eno na wo ye witness na tina bia solitia na wakaso ye bayo ma fiofo mo gye atum ti no abe ye me yere so bi ko dada baba wonye na ware onipa bi dada baba wonye na ware no one ne da mane matrade onko fie mponko metrade na onware no Exodus 22:6 du ko metrade wo fie a ene ye fra na ware nya sofu be shita so wa so dem na ya ware nya wo share white gown no na ya ware eno de wo de ho ko kire wi ase nyina ase esi oba no eye wo de a de fie de ya ne abusua nko na eye du wi ado ho ko kire wi ase nyina ase wo hia sa aba yi a ese oye obi dia ndin asoleman ye nyina ko ya dansefo se oba ni gina ba bi krom timbo kokko se opanyina somasi na na yire ni ndin nyina ye no ebe ya asesa o dia ndi fie simple ani suatra ani sabita frase ye be hu se mi kunu wosika me yiri wosika me wedding ye fe ntina ya ye we nyina no de enkanya me som ho Kristo nsani anum sofu no be gina na wa ben se de awurade nsani Kristo mfa ho wo kan wan kasa mfa wo se nyane nsa wom se wo maame no papa bo bedwo no agye atum za abrante ya welcome ofie ha nti no ya agi wei eno na kyerese ye ba no ye wo dia you are good to go I see yeah ba na obi timi wose me nwale you say efie de ne aye de onse ya de ya dane and we been educated you understand it's efie de na nka me eno ya wale nka mpe mame papa tina se ntimi nwale no mame ne papa pressure bia ni mu ko a wonim se besi na ko mo ni bia mame ne papa abusuafo be 3 bi na ya me se besi na kura abusuan anye hwe sa ya ne peka wakọ abusuafo mtimo odin a ho no ubema mame 5 million ubema ai papa 5 million mankontafo 2 million esi 12 million wawale na do shina pa account no ntuma de ko wale ka osu wosika kura na wo ya na ye fe no kura 50 million na fie nka 50 million kura do so aye wi anim ne tie tire ko ye refreshment enso ko akọ wale wo fie abusuafo na welcome omo na welcome to na no aduane mo te se wo ho oba ne fie abusuanso na no aduane de twen wo ti sa ne asewfo gi ye nyom sa de siesie wachi na wo ne wa hoho aba bedi nanso ya na sua trenti oyire beka sa wo nhye na nemunya mu ntino je otem ska fufuru firi ba bi ko han kan no wodi scanner aka no e ma me ye shepe after na ye ma no na ma wale ho aye dene oti asese do be say shade na ma my wedding was so classy if I say bridesmaid osesa no 3 times osesa no millennium wedding kanim nyansa no udi say ska ni nyina ma kunu nkipu don fanto gold ring papa na atimu jai kura wi ya odia ska odi asem na say but ran ni pa adwene nko ti mesele za say oye interview a wa educated mo nyi su biem
so oye ayina nkasa me say so mu ko shira so a na ba no bia no ya frɛ ni nhyira so ya frɛ no mko pagya akire urade se ni awo kan na ye no kura so bombe me kyerɛ kan no de ya wie o awie no de ya ya ampe bibi amfa nhye wa so fo no be fili wa no won se ofin nti asofo ne pe no kura sa white ne hye white gon kura de ya na won se ya de ne ti eno na ya na ta toto ya funu mu no mempe na man sa de ni na wa be no be ba na nya wo be ba na sika sma ye basa efie de na ba se bitim betena so de mo na na mawreti mo so do ayo wa ni so sika no be so oda de nte ba tu ko fi na o yo ma bo ade na bayifo sori a yebenya fie bayifo bi onso support awale na obe ware na obe ko ati asa bayifo mo de eni mo nyam hye nyam fe eni mo nyam hye nyam fe no efie de na nka nyame aka ho asem anka nyina kam ne radio tu awale da na nhye no mo yema wa na esika asa na nti kwa kwa white ni bia na na sese woni unya oba na oso pe white abendai nti de ono beka na ope na dan ya wo ya ndai me dem kwa white o tie dan ya sa de no so wan hwe ni ye ube kofi awale ni begu oba na ni ma woni nye da so oba chuzu ani eja asa aba no o chuzu se me pe white na kan no wan na from dana mbe ye fie ni honi mu to pa na start wo because wa nya ma so ni mo je mu am na mba bi nyere me ho ni se ya na start na de ya ono sa bosi mo awale ya cha 2 years obi ntia se na ye so ye ko hini why go 1 cent ma ya mutimi ya de bi am kan ma no ja na sese no ma wa no me ko fa bontin so be san ka say e na me kunu fa bontin enti meja akwan awale de bi awale enyanya ya da mo ware o de so won say me ma ye pene ma simple ebi kura makeup sa wa yo betuma question no na mfo di twa picture na so for blood pressure wedding am ko makeup artist do be tete yi etetali na bi ko ano me da me penti mo fa ncha me o me ko ka wow me sro ma mo fo me e ma mo hwe me sro mo inside me say the better sebi so mole ne totally nanim keke no original 1500 Ghana cedi 15 million any evu na bi je 4000 ka make kamba je ni kru tia sa nkwasi aka no age 2000 2005 na metwo wo ye wi ya metwo ma yidi na hwe nanim asefunu wedding bi wo aka mama na wo twa no nko atimi je 1 million oba na kire se nkran wo wi a wo sa pa ni nyina firi wo wo wi a wo sa hohoro e de agu sinkim minimo bi o ya wedding o se okona damfu bi wedding obetwa pictures fese di ona ni kunu kofa nko busa o je 100 million nkran ni e kofa ne ba ansa no ba ne you ready for marriage you don't qualify it wan ye we ni nyina dan ya e de nsem bebire e be kwa akoba nti ya na ese nyame se o ma oba wonti ase ye matro do pe bibia ye wasete ne man the fashion na ma se wo ko wale a udwetre nyina be hye obanso no want me provide ni needs a no san so am ye hu se wo ko ni you see as as Kenya ntia ke kabom ene da ho na ye ni fie ketua bi na wonyem ya wo ye na okunu wura ho na wuba kan ketua bi okura ni kisi wa hyeme ni monyam je obani nyina for wa de postu a abrabo ne start fefe na fe na wo de ko ye aduane ama nsa we anyway mama father story ya he bag makofi na me hu ye mobo na o ma ya adwen sacha na ma mo me mra fo me chale fie de ne hi akot na fefe ne komo we we are gown nso so mfa anyo madam bi ware we ni wedding gown auto 5000 Ghana cedi. I was a witness. I and okoto otoye oso di guna da kam no bia da chi bi kra no obi bi no so no hu say wedding gown ni wan kwa ma yampa ma no okotoye chicha white opam kenteni wi oye white wedding gown golden be here ya na ekoye no na ofa wi ya fedi ego na me say onia say uga what be asa akusana na bisa am se misrewo manu bokiti ba misrewo what be dey go say the big go na we ne go fedi say akusa asema bisa me na no me da ho me dwene ho sa me pesenka bisa de ko so benyo bi kra ta oton 5000 of anim or the command nipa na oton wo ho na me pese me bo boutique ni de obi anim na o de koye no o man 2000 as mama so dan obi wa premises na omko ha ye no ko pay executive ye betuma 70 million premises wo 100 million ho no siesie no ho ho na ni kunu ne je ye hweka na be ma no je ye ho no da ye 2 days fisika otugu ye sani ma ne dan ya ahote
kawaye yi no ode nyewi ma wo be 3 4 ayi bi no no ma shira so wasi ufie be mutu akona de aye yi kese for life man na yi ani asa agro se ni sa no mo for kum sa no mo for kem sa wo tina na de otu na ke kaza emre me fa me pede mi wi a me enjoy not the one day I be dibi akona me makosu dem na ka me mi kuro that one day I don't want it. Yes so dey be tusu ye nya yesu ye wale last story making a light on today's question on what Kwanyama so Abemono and it's Honorable Kennedy Akomprekwe Japan the Babetija also on the if he becomes the president of the Republic of Ghana obey tourism to develop the nation. Your question if you were president, what are the 5 major things that you would do? First. 5 major things. Yes. Me o mama ya president. Yeah. Me the tourism and the develop Ghana. Me. I have watched and watched closely, carefully, all successive governments, with the exception of Nana and what tries to be Kakra with this year of return. Year of return. Yeah. But he has not done anything with tourism because that is not where he has to start from. Okay. Let me give you tourist sites that can give us money more than the gold. Because the number of people that came to this year of return, the money that they spent were over $1 billion within this 7 days or 8 days they were here. How many months would it take you to dig the ground here and get the gold? How many? The whole Ghana, our cocoa, gives us what, about 1.5 billion. And in a week or 2 weeks, we got $1 billion spent. And you saw the economy so vibrant. People were selling. Yes. Tourism. I will use tourism. Okay. Number 2, whether you're a grandmother, grandfather, or a minister, you make a mistake, I'll fire you. Favoritism and nepotism will cease. You're gone. Fired. You'll be fired. You can bring Jesus Christ, I will fire you. Or a minister, may fire. To set example for those who will succeed you. That even Mr. A, who used to be a good friend of Ken, has been fired for doing the wrong thing. It sends a signal to those 3. Interest rate. Wherever we are going to make interest rate attractive to businesses. So it's industry. Yeah. Industrialization. Industrialization will go on when interest rates are low. Yeah. Interest rates in this country. No president will come and succeed without this interest rate going down. Ridiculous, 26%. Agric bank is saying 26%. Commercial bank is saying personal loan 23%. We are not going to succeed. 4, agriculture. We talk of agric. We need large-scale farmers in this country. Whether we like it or not, advanced countries, as rich as they are, they subsidize their farmers. That is why rice are being imported into this country cheaper than the locally produced rice. 5 is technology. Okay. Technology. We cannot do away with technology. Those are the 5 things. 3, interest rate. Wherever we are going to make interest rate attractive to businesses. Honorable Kennedy Akomprekwe Japan and the 5 things he's going to use to develop the nation. That's the technology, tourism. Continue. This man there, sometimes the name may be mimpe, but we're powerful and clever. Yeah, we in life beat is a Rollins Kakra. Aha. We're real. Yes, and Ghana here no. Sanko phone here so mudi so. Sir Radisi. Sir Asafo Radisi. Munko jina kwanso. Munko jina kwanso. Na monhwe. Na monhwe. Na mumusa tete atempon no. Fa kwa wo kwampada. Na momfa so. Na basa munya ahome ma mokra. Nanso oman ne se. Yemfa so. Jeremiah 6:16. Enkofu ati se Jeremiah 6:16 se yempe wo mo. Me the Kennedy the Makaso of a president metro ba cheni free me campaign cheni free
na emo mansana kana di beba me campaign che ni free no e wo se obodua e dey say me nto abafu biem o ko mo starting community say ya charge them man charge wa obodua ka fia ye be pri na do tanko akufu ado emi am wo fa se John Dramani Mahama okay ye wie and this one ejina ye yes John Dramani Mahama okay your friend say MPP one ejina ye yes Alan Bawumia anase papa yi Canada Japan so fuchira bosom onso akogina ne ho apia don kwa ejina ye nya saa frabeli ya foni wia frabeli ya fo amu wia obia ukura ufiri mu nsuo baako no ayi asante nsuo afra na ntoa go no ahete pa wodini no akogbobo falling nsuo baako no so wakontom odi no kreb go no ni interest obia mu na makeka o mabom sa me be pra batwe Ghana for the 2 minutes shaminsa eniema num ya Canada ikan anka mabobɔ so yi enoma na meye e bana cement mi anya amamoa na me firi akonwa ne so a nananom metwa tro agum ho fi woti asam na se metwa tro agum ho fi asam mpe fi na mdi fi aka mu ntini amopesa mode ne ye bia no umfa menye period basa ye to aba no adanyan simple Ghana isuro ne duabo watwere kunkurumu na Bible se ne ye hunu ne de anyina eze papa ne begina ni akwa hu nsokro nkyere me ni akwa hu nsokro nkyere ni wura na wa modua na wa nifo eti duabo me hunu fo de ne de bai abim die Rev 3010 bro 3010 eti ye de sampani ko Ghana on ba bia duro ne de obi aka ne se ye de se Canada ka se sia no ama Ghana amamu a very simple accurate, nice and fantastic. Ne mumbesi da na we nyina abamu. Idanyan ye papa. Nyame de ye ntimi nya ne som da. Oyototrobo nsu Nyankopon a obo soro bo asase. Me agency dua. Atimpanimfo na yenye omo no omo deserve saa. En mabetia de bia se wotwe kunkurum se. Na sumbutu nsu ani no. Na nyame honhom su butu nsu ani. To omo nyina wa adwuma ye. Panimfo na yekura wo no omu hia duabo ewom se okase se urade tiase die nanso entamhunu no okeka Jeremiah 5:2 ye kan bia se urade tiase die ni aka entamhunu e de ahye ho nti we die ya mamo me ye nyame tiase die na mu wi amakodi nkwase asem di nyame ne tiase enzuo no no ane boye sa ono mo odi ewi motumfo yes opeso opanese mfi no odi shembre ko mosuma ni nsuom men nsuo ko panese sa ahonhom no enti no so mo peso mbeka ne etie nam de Ghana fo ne mbe ya adwene de a ka ya mpi na wo pra 1 mp 1 snap 1 egg oh Charlie asante region me na me pra mpi e wo menhia ade ese ni mitirimu pa ma hu se menhia ho ode ma mo minya eno na me ya mentimi anya ifiri kumase nti antoa agu ho fi ma de ukuro na kopritumi a mam hwemoni munyam ni apɛ fameye woje ato fameye so ya nimtuni bidi edu anom de waye fefefefefefe na afofre nka no kore na sua bibia firim ankadanyan ka nkenkontompo kampe betwam edipa ne bana trepe no betima ya obeka tre wasem obeto amana no wato amana ko Kennedy nkomu anope trust me ndc ni kuro tifie kura ye ne de nanso obusa ne ho se papa yi obetima ya ne se ne awo kan ti ade abam ye gidi am ye nyina aka bo matima toto amo no ene ya bobo su because Ghana beda 64 years no Christian country sa omo de awia ya je okay Ghana is a Christian country obi tumi kan se mbesi ayi nyina cathedral ni ama awurade nim se Yesu be ba betrema preach wa bla come de no you see my lines are it is a send there 1 snap 1 mp 1 snap
one president, so many messages, one assemblyman. Ghana will be fantastic and amazing. God bless you. I think they've done well. Most of the roads are looking beautiful now, but you know, now. I have this one from Yvonne Ode. They say that sorry to say that your wife. Okay, I have this. I'm on Kwabos Diane. Even my daughter's naming ceremony, the money I spent is not easy. My wife changed her dress almost 5 times. The Ghana pressure and Guam. If you see what the lady is going, if you see a lady, okay, I'll come back. Hello, Papa. I want to say. Papa, the more you see a lady come back, what you? Yeah, that's all for Pizza. Thank you so much for calling. I have 15 more minutes to go. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, good morning. Ode umpacho yentio. Mpacho yo, uncle yentio. Okay. Yeah, that's it, Uncle. Yami is sharp brain. You can also be part of the phone. Hey, I just saw for what here now. What to say? Yeah, that must say.
That's why you know I said more for what in the mother to work at him. Then the new trouble. I mean, chance of You don't know, because a woman will move down for music again, you may see so. Of a case in your father support to I'm looking up for money. And yet, some mamma will never say someone that may Muslim in your offer. The young man do 100%. The man of smart with the money is uncovered. Then I have a beginning to walk in the link of my offer. Some of the case. You mean the mother? Oh, Babayo. Hey, Munsu, no question is not by because I know this was the well spoken offer, but that will be impossible for them to do. Anyway, hello, good morning. Good morning. Hi. Pacho, didn't baby a friend me free. All right, my dear. Pacho, it's you. Yeah. Now I don't know but we went to one of those Katana. Diabo any one of the man. And to our now could be there. I'm not no more time for Danny Piano. I don't know what I'm saying. I put Yala, yes, no, what's happened, Sako Danny? Okay. And I also who is Christian. When I about parliamentary, they call them Christians. Yeah. You know, there should be a pluralistic inventory of their previous properties. And that can be a only one time or more argument position. It's a thing you see as a principle. And then after that, you know, you're talking about that is so minimum. And every man be out of the mouth of me, you buy something. Every transaction be a yet documentation and also principle. Not that the media cost to say, this is how much you work when you are coming to position. And I see one of those, you see, in the second, monthly, what you know, there have been some business news to be a lot of the announcement. And that promises will be the eye, what the direct, what comes to what myself, and what to check about it. But say you do, it is a new, a new direct out to what you do. Me, but let me see the other, because let me try it later. Let me hear nothing to put up a mind in a proper, especially in the infinite concept. There should be a mechanism of this concept, and you know, whatever comes to them. And yes, I did the earth and you diabo. Yes, so yeah, that's it. Offer so free. We're grateful. Hello, good morning. Good morning, Diana. Mpacho, me ho ye pa. Mpacho intiu. Diana, na me chamo. Edman de no na moye no. E acha opama me. Mpacho so. Diana. Eyo ya papa ko ni Japan. Na me chamo wa ya de. Na ho se na pa je ko de to aye ni ntemi no. Ese, bani timu o tato dia to ma Ghana ye ntimba no. Se ni safati. Le bibia tani semo wa ka be semo. Akosia aye amantoni dada. Ana nya amantoni dada nko a. Aye pinfo ni de. Ani ti akata na Ghana timpon Ghana etinya gina so bi man timba eti na omo. Ada ti ba be bi ba ni de no. Papa ti egina ti di o ma tem tebi. O ti di o ba tem. E o ba ni di ti di ti no. In fact, I don't know when and I am doing so silly capacity. Or by a baby myself, I said, man, so the minister, let's say, to me, as a teacher. Or you take at Yoga. Or you Katakasino. In similar to a year, Papa, such president. I will be seen. And similar to me, now you don't see that what you are also see and what life. If you are more doing you on self-attack the president. And you better Obama, you better come back to Jama Hama. All right, thank you for your contribution. That's your contribution, though. It's your opinion. Hello, good morning. Hi, good morning. Nyanko Padum now, so Meti for Ejo, so Yanko. All right. Okay. And I said, you say, and I put program now with you now, and say, what not as I end someone. Now, Sema, Palumba, and I'm all getting because of
ɛnyɛ no ne yɛbi tia eti mpanyinfoɔ no ɛbɛsɛ bɔɔl no a wɔn nni fɔ ɛyɛ no so ebi ka yɛn ne ka no sɛ sɛ adi wɔ sɛ kɔkɔ nyinaa because kɔɔ wɔn di ayɛsɛnseɛ nyinaa wɔn de snap no kutia nyinaa kɔ wanti obi kasa ne kɔn ntam sɔrɔ because obi di wɔn nso yi a wɔsɛ na wɔsɛ yɛ sɛ ɛbɛ anama n'ama wɔsɛ wɔsɛ manama ɔ yakubu adoba the same thing na nse nyinaa yɛ nyinaa ɔ ɛbɛ bia ɔ ebi mɛsɛrɛ sɛ ghana mpanyinfoɔ ɛnhwɛ na saa na ma wɔn yɛ bi sɛdeɛ bi obi nkasa nti akɔdi because wɔn ani ti apɛ ni ayɛ ɛna mɛsɛrɛ sɛ bɛyɛ ni yɛ ɔkè nkan position no position no wɔn kan mo ansa na yɛ ɔba ayɛ dɛ yɛ kan ɛna ɔkan so wɔn sa ɛri piti bi ɛyɛ ana yɛ nti. Yo yate yɛ da sipi obe kan kɛse ama wate. Hello. Oh, see ya non ticotation. Hello. Hello. Oh. Papa. Good morning. Fashion, I want to say. No, Papa, no. What mommy Niana Kasa waji phone no? Oh, I am Matias. Mpacho Matias, middle, my uncle. But when the person could be a sister region, could be a job, sister region. Okay. Now, in the person, you not Mate o chambre natural face no na kran kamede manager man farmer nti no you see we say na na we dey tell me say so we say we are mad to say we am for una sorry be me I'll bring it, don't worry. Tomorrow you see my natural hair. Don't worry, okay? Let's go. All right. So, or the person present is a big to a man can't turn or the can't turn. We need the offer to after Nanaga last time, person to the Kasia. Nanaga last time, no, Mr. Agada or Wally Testy, or the good Testy. Because Agada is a mouth to a job, or job, or Kumano. You see, Nanaga or Wally Testy, or the good Testy, with a Wally Card or Coca, you say, oh, no, I did do a statistical baby. Where do you amount for? Oh, darling. Like that, you amount for. I'm a matter what you do. If you look at your more conflict, you saw what it tells you. A baby tells you. Down about it. When I'm here, after the 2,000 months of volume, as a baby, whatever. You take him out. Thank you for calling. Hello. Hello. Hi. Good morning. Good morning. Pacho, what did they say? Hello. Oh, from free. Oh, Casamio. Oh, I wanted to talk to her. Oh, and I said, me fuck up, yeah, Bishop here call. Diane, you're quite young. You won't make a credit, me too, mufu. And your America car, which Omunim diabo, Mom got so dear, Madame, for me so. Now, make come out for messages when in fair in chat. So I have just the sister, if it says, Diane, I love you all. We love you right back. God richly bless you more, Diane, and your lovely team. Thank you. I love what Bishop was saying. I think concerning Agrada's issue. This one says that Yvonne Ode says a well spoken offer, but that will be impossible for them to do. Talking about the fact to say, Obia on Bishop. If I say Bishop, it's true by if I was about to this one says that I support you to do that with the leaders. I agree with you anyway. Amankwa Bossy says that I was happy about that because that child was my first lovely daughter, and of course that child opened a lot of chance in my life. Because of that child I became wise how I started doing my management anyway. Now Diane, Dubai is building, or say Diane, Dubai in building his country about tourists. Do you know how many people enter Dubai a day because of tourists?
almost 1 million. That is why they are wise, or their visa is electronic. They are getting money raw. I support Bishop. Even Ode, thank you for a message out with the Abba. Absolutely. I think it means to me when I go on WhatsApp. 1212 WhatsApp. Let's see what I have here. This one says that Diane, good morning. Watching live inside Akim or down. Great show, thank you. This one says that good morning, Diane. Tell Offer that he is wise. Agrada, you will not get a husband again if you lose your husband. Papa, Diane, the body promo. But mpanyimfo no de ndia wo bo ano akurusu akiri obi oni ndia bo bia obo wa akurusu akiri obo kurusu ntimi nkodane na ya close wa akurusu akiri close ni se wa be fa akiri be kwakwa bia ni na ya de fra eno ya no akasa tie nsuo no okay so open no kure no mo be si akiri be yesi ya na so no amu no na odi ato wa akurusu akiri yes bisu timi bo dua ne ya no aka akire so onane mo pa che onane utimi kan sembia wa anane ono mu bekwa ko no obodu anwi ano nso wo ho ano so ye instant dane dane peso onane yes eh baba o tem so afumu no abom dia dan Matias e manye ne dane bone wo timi so beso kun se me nane da wo de me utua faso no mo ba ko bia me de kantankoro so o ji nsuo ne di ne so obu nsuo no na wo de na bom dia na me se dan na so na dia o tu nan a nsuo na anye wusi afro ntu na so ka ho be ka o de so dane e kurusu na nusu ye kurusa ndi dia bo se de o mbo no na o mo fe ado be bobi na no mfe tire ko dane wo di ase uhunu ne bo a ntimi nane ye bobo ne o no kura dane nsuo no kura dua fra mbifo de ne nkemfa ni agro ya kwa ya emfasio dan mo tue dia tere ni abere ye ko dia ne na o pambo ebine da ko ya do mechi one ne ho kan ni mechia no unim se na ye wa de nyina birthday na me kan se wa de nyina ne birthday happy birthday to happy birthday yes. to you. Yes, happy birthday to you. Come on. Happy birthday to you. Come famous. Happy birthday to you. We have for Kuni Baka. You know, birthday ne koso. E wo puside. Na ye ba bro. Na ye birthday na ye ba bro ne. E kan ni dia de openza che aduane. Na mi sa fe o dia me de o na obehunu ni. Onu bi da no kwa de me di fe onu bi da. Okay. E na be bi abre bi. Na some point ya mi se. E bo to ban ko be bia me. Onu tere bi e ton falling nsa. Wo dia we na be. Je unim di open no. Champagne na alcohol ni mu no. Okay. We ka ka kire. Da me classmate no no. O ma akra ni dia de no. O ma me boro, o ma ma be de ni ntem. Sit out. Yeah, call. Yeah, we should feel more. And I said they were lazy and me and I know they. Yeah. So I lazy. Me China me chapter. Team happy birthday. Then cheer you on there near Manka Boston. Oh, na Braco Daniel the son is your chiao. It will be a I don't go so more by no so. And I pokia yet and then so journey no more my Kenya every day. Oh, sure, Yvonne so car bompire man or the Auntie Yakodia, many thanks to all of you. Happy birthday one more time to famous our darling. Yeah, or no shechi, say mobile share or can action and sana. Udika Kamara Yako. Famous was Yako. Yeah, Yako. No, Nyaka Yako na me nimnam them sakamen call them Babamu be on say my come home. Thank you so much. Many thanks to CJ Fashions. Kumasi Ameko from our outfit today. Ona our machi de sumo. Sorry, also me matara show ne. Quick na uchicha edema way and you already son. This is wow. We are said we are pame and you already said our head in the corner. You can see so. Also kwame koma odru HFM junction wa ne billboard no esi ho opposite or Danny Sports enter for Papa Lens Shrub and then of course Vanyo Pub 0268505021. Call him for all your fabric cloth or local fabric cloth or your assorted fabric clothing. Right.
Asta enkoma odifo na na ebo ajape krom papa ye ya da CP so that's a kremu den sanso and asta enkoma home estate and block factory da must say me director Ochinozo sanso and executive producer for the show Ora Samda cuz Ochinozo messages no on famba enti no one famba WhatsApp no why anka message bia no me pa cho more attack Ochinozo anubukiti ene maka uya opa onemenko ntino maka sa pepepe famous ena ninua oma ene bomechi dom MCR emedi show ye ebro me di Diane adumdum ya hia me nondu Kumasi 104.1 na me fa Kumasi Power Mid morning no emfa emesomo Prophet 1 piao nana empa boni miem yakra mu nyina bye see you tomorrow morning.